Pozdrav ljudi, evo nas u Unity 29. Manju, pošto ne valja i malo ću tiše ko bot. I otvorio sam onaj što je bio kočak i ovaj. I ovaj sam čak ovdje. Ali sad ću to kasnije. Da li ćemo uspjeti ili ne, izvinite što sam. Da li mi to možemo? To je pitanje. Ha, evo ga, pobjedili smo. To će 71 pravo. Osamsto. 470. I možemo da stignemo do arene 3. Arena 2 provoda. Oj, nastao raspori. Nismo dobili ništa jako.
samo da nam to. Kako smo? Ha, kako smo? Oh yeah! I ovi mi to možemo. Ovo je dosta jako. Kako je slab. Idemo na 500. Sad ću pogledati. Kako se ovo? Izvinite, ja sam napravio. Evo sad, s ovim zmajem najbolje.
nećemo živjeti. Iznosio se još uvijek. Zadržava još. I to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako vas ne možete, bacite like, subscribe sljedećoj epizodi i čao. Subscribeujte se ako još niste, bacite like ako vam se svidio ovaj video. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Evo, napišite u komentarima do koje ste vjere stigli. Znate da sam promijenio kanal, zove se Muki29, piše se sve Muki29, sve spojeno, nema ništa da se odvoji. I čao.